bana ni nga pe kwa ko to ni OK on mo yi donc yo yebi de ke ya na ko ba était en aventurier nga pe na ko sana nga aventure voilà nga ko ke na l'assemblée allô bonjour et puis mo ko continuer le chocho nga la lira na mo ke no bongo parce que yo mo ko to be di ko nga za di dans la landika couleur na ko nga na nga ka yo sala ke na ko na de eu sala que eu ana mas não capaz eu sala que sobre caminhada wana oh não problema nada é muito profundo de eu sala que a quando sou tomando vou na grana vou tomar cala na vamos na balcão manda já aí daí só manda na tua do aga ei não tô cala na teve na co comme non ça non mon téléphone au moins bref moto et changer et baby oh c'est le côté donc je fais mais non on va à la zone on va tu vois de la technique on est même pourquoi on est bâti après on va bien technique ça moi là ballon je vais technique tout comme je vois je vais la pointe on est pandani pain là il va venir alors de l'autre côté 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois ok ça va gaga Makina yana wandamu pe alwana nga makamwa. Sala ne mu. Ndio ndio lamba. Baba kwa kwa tele ngaro ngo. Ndio 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 ngo. Na ndio ndio mlema ndio ndio. Ndio ndio ndio. Et avec cette déjà couloir mais autant les presque l'histoire, on va venir la vie sur la route. L'histoire va venir la vie. Donc il y a vraiment une route. Allez, on a l'autre, ça copine vraiment.
Voilà. Donc avant de prendre le loto, il de profiter. Mais ne comprenez pas. Quand on dit que la famille, voilà, il est là, on va tailler. On va prendre la loto. Ah, on peut faire ici, maintenant, ok. Là, on peut faire un bon mot avant que vous entendiez la musique. Et après, comment tu vas
asinga singa kwa mpona bato bakisika bakite nalinga mobali naza mwana moke yenikakisika babala ye po asila baninga wana nyonso yaka kite tunga matoi na yo banda na poto kuna kwa maombi na kwa mbele bana kwa sababu ndio kwa bala ye ezala panda baba kuna kile yake mbele bana kwa baka bana kwa kwa mwa kwa mtu kwa mama ni kwa kile kwa mama ni kwa hiyo hapa sababu kwa nini bada ni baba kwa nini kuleta na bata baacha mwa kwa mama kwa kwa mwa afya eh parce que on demande un mariage en plein fête d'anniversaire. On a ici des émotions. Bon, c'est ça que je dis. Eh, même ça là, même maman déjà baissé. Eh, même mes cadeaux baissé. Eh, non mais t'as tout le monde va compter là. Mais pas compter ngiringiri. Là na kila mama ngiringiri. Baba ni aje hapo. Mambo kadhaa tunaenda kutoa kwa na macho. Baba hivi kama unakutana na kukaya kama nakwenda kujielewa baina. Deux jours après la Morani. La Morani m'a fait un pas sans place, ça va être quelque chose qu'on ne touche pas. Donc mon ira a, dans moi les laka. Dans moi les laka. On va vous dire ça moi. À son bout c'est ma culpabilité d'ailleurs. On va vous dire ça. Il y a un enfant au côté de la et belé. C'est belé. Il y a beaucoup de gens qui sont les mini. Mais à ça fait bien que on va comment on a bien assez mais on a fini. Comment on a appris la hypocrisie. Ça va hypocrisie. Il faut que tu prennes un nez et tu mets un nez, tu chopes, et la mets, dans la nouvelle, la loupe, parce que la parole, parce que la parole, sinon la raison va vous apporter comme ça bien. Il y a un vélo volé la chose. Et ça n'a pas tout ça porte ma chaque plus sur la confusion. Ma casse. Alors même attends ça, il y a pas y a pas de solo là. Ya Sarah. Alors même il y a attends pour ayo pas de solo là. Ya Gabi. Alors même on va mettre on met les solo donc on met là on a bien bien. Il y a bien ça on va tout on a dit on va ça tout on va faire sur la lèvre. Agezi na ngaboi. Na eba tena nga. Ke ayo nanda tika ba boy. Damba nga ni solo. Na lo même ngadi na belele mmondo mena yebi. Muto ngana yebi ya tika ba boy tamu ko. Oh, no solo ba mona ba ke na ngadi. Donc mutopi yo za mutopi utataka ba boy. Ezaka na comédie moko ya théâtre. Ana kama kanyo to za ba hypocrite. Yewe no mo to. Na kama kanyo ya. No mo ko yo meta di solo no dike. Eh, na sala ka ko mo ko ba ko so ka mo ko ba pesa. Maman, mutu mo ba eta dia be ni na lo kina na pesa sa be ko ka ha ko sta bi. E comme tu vois, on me cadre para beta mutu be ni para kata ya buba ya Gabi asbel sindi. OK, na lo bi na mutu, na mutu. Parce que c'est on a usé musique on a les gars. Na tu mutu so ki yo mutu te ka ba voice. Si que lo on a pas mais il na quoi personne qui on a usé ma télé. Ça va. Maman. Et encore le temps quand on va voir ça kata kubwa ni na lo bi na ngala yo kaka. Et na kota idada tu. Bana dada kwa tu wa taki. Dada wa mata. Kwa elo bele kera yo ki solo to ni ngomba tika na voice. Bema na privé. No mana embala mo. No mana embala mo ko be meli mo ko ba lo bi na so te solo to lo te solo to ko ba bi no ma ko. Na bi no mo no ba. No mo no ko bi ko lo ba se me na se na mo ko ko ko. Elo we mo mo na so ma re. Na ko tina mo so na tina wona tina tina wona na ko be ko ka na na sa ma do ka na sa lo ko ko. Na ko ba se mo ka ni ko 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 lo re. Vamos. Pero si va a tener que irse aquí mal. Que mucho para hacer a la babol. Yo que te tomo. Vamos a la canción de la mucho poco hacer la babol. Tama como bima. Naya nada, nai. Sale le vuelta a privé. Nai se me va muy poco más mucho. Si va a ser más. No limita que lo limita que lo va nai na victime ya babol ko yo to pasani ateka. Oje kama lo bana ngaje lo mtu hypocrite. Dès qu'on a au coca, eh, naya ka eba jibo kama kitu kwa boye, pesa yake kama kutoka kwa. Ndio kama kwa sana. Nakata kwa bana ya nini ya ndio. Ya
beba ile kwa papa zangu cha pa na karati lazima sana tena baba kama tena tena nina kate bobo pateti vol aya hapo songa baleke kuna na resonga kwa baba bake mtu ndio vol alipokuwa na bwana na takama ndio bado hiyo ndio kwa sana boy mtaka ndio naita nina bobo kama ndio ndio mnyima ndio kaile ndio na mo keba mtu mmoja na sasa baba tunaona sana kwa mdomo maji ndio bana ndio bana eka sipe donc voilà na ba comédien o ba do ba pe te ka ba te ka ba te le ba ba na mais apoye ba o di tate na sese le ba to ni na e ba ti se ba tu ba te ni tu ba tu na re ba 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 te na mu to te ka na la ba ti to mo ne ko ande ko na na o tu ne ni ko te ta ka ta ko na na ko ni te lo ti na tu ne ka to ni te mo te si to le ki na ba ko ko te ali ko 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 ni na ba ke ga makasi un peu ni de ko ni et vous parlez de que l'on dit que nous que le commun a tout à peine à mobile nous le niveau là dans le fait bah il a dit que vous avez voir que on va nous faire que c'est marana non ngai et ya ya madina et ni c'est vrai et c'est ça d'habitude et donc le cas c'est ça ça yo ba tout pas la belle cas ya on a nous vous parlez de que le commun na motema mabe ya tina niveau wana on de là on est dans la mode oh là il dit là ah c'est la racine du bouton
Congo.